Radio JVA esu lomi be todo la lolo au. Mi dogbe na mi to mi afofo Yesu Kristo ben ko kwa silaji. Ke amesi o ben ko mi le senye ya no view dogbe de la Emmanuel pe diamant Abuja ben ko mi le se le moanu. Le mi abetanya gasi o do nkone be MSD Media Service Division. Ke tanya si mu mi le nu po mtoa. Ele nye gbogbo kokwe. Gbogbo kokwe ple epe nunana o. Gbogbo kokwe ple nyonyro e gbogbo kokwe me. Gbogbo kokwe be edowo na o. Ke egbe atohia. Ya ponu poku do gbogbo kokwe la pe nyonyro o hoho nti. Mia do gbera. Fofo ma unu se on katato eto nyueto. Ide bubuntio elabena wa manuveve ka sumi asindia be mi aga ido akuri ola papa mi de akpena o eye mi so edo ape gome jeje pleji kata gblere asiome jare sike wonye wo dola ta va hodo aso wo eye won to na jira ejio ple susuodo be nusi agere ejio mela na gere anyigba nyue laji eye wa wonwe na mesia mi papa akpena o bo va chikomi de Yesu Kristo ben komi. Amen. Itakpena ma wo nyame kono le radio ala niyo nyana nko be diama Emmanuel Abuja ameshikere le pele miantia oyo be koshikoe amekene le caméra le trashinontia oyo be Eli kole amekene le partie technique ala ni nyafofo René wa maune yira nyakata akpena ameshamba gbeta enyo ni trova hwame ni le pompo kuro gbogbo kokwe plepe na nanti egbela nyaba yire tanya gan de ka sikeni gbogbo kokwe la pe nyonyo hoho gbogbo kokwe la pe nyonyo hoho etita nu sikeni na bena gbogbo kokwe la Kristo to amesha mekene ho Yesu chapeto pe de la nia ehia bena edwa ho gbogbo kokwe ape nyonyo eme enyoa manya akpo eye subola zu nyati ne tita nya yedile ka masogbe adatine ya fofo koshiko ne eyile eji mi ga dak bena molin dia sispake bena ga po mi ba bena ga ide nya be wonanji mi ja pumpukuro gbogbo kokwe lape nyonyo hoho nchi do pe gbantoa gbogbo kokwe la pe nyonyo hoho pe pedoji gbanto esi miele nusi anye gbogbo la pe blibo nyenye pe pedoji gbanto mejrumla mina nu eton na no susume nami pedoji gbanto ade mina miajro jesi gbanto lame hena yeyi isia ose egomebe le esia megbela jesi ple pedoji bubu gedewoli siwo de fia be gbogbo lale blibo ke ha nye jibe nye nyale yeyi isia me la gbogbo la pe nse pe akpayeye siape nu tepe kpokpo pe jesi gbanto si aten ano anyi gbogbo me jesi ade miele ngonwulawo me gbedojiwo jim eyata miabu ame ntope nutepe kpokpo alo amegbeto pe konyinyi nu o ke bon nusi ngonwulawo le fia be eya yenye amesiwo ko gbogbo kokwe pe nyonyro hoko
kple ame siwo ŋu Biblia ƒo nu tsoe la ƒe ƒuƒoƒe ɖekae. Biblia me nuteƒe kpɔkpɔ aɖe. Míetsɔe ɖe Biblia me nuteƒe kpɔkpɔ si ku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nyɔnyrɔxɔxɔ ŋu. Metsɔ wu be míatsɔ ɖe le amegbetɔ ƒe nu kpɔsusu le nyɔnyrɔxɔxɔ ma ƒe nɔnɔme ŋu me. Gbɔgbɔme nuteƒe kpɔkpɔ geɖewo li siwo woyɔna le ablɔɖe me be gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nyɔnyrɔxɔxɔ. Abe evelia, yayra, kɔkɔenyenye blibo, kɔkɔenyenye ƒe nuteƒe kpɔkpɔ kple bubuawo ene. Esiawo nye ŋɔŋlɔ me nuteƒe kpɔkpɔ siwo sɔ godoo, siwo míate ŋu ado vlo alo ada asi ɖe wo dzi o, gake wometsi tre ɖi na gbɔgbɔ la ƒe dɔwɔwɔ si Biblia ɖe fia be enye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔxɔxɔ eye wònye nusɔsrɔ̃ sia ƒe tanya o. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nyɔnyrɔxɔxɔ ƒe kpɔɖeŋu siwo le ŋɔŋlɔawo me. Kpeɖodzi gbãtɔ tso ƒe gbãtɔe nye apɔstolowo ƒe dɔwɔwɔ ƒe agbalẽa si me ame siwo xɔ gbɔgbɔ la ƒe blibonyenye ŋuti nuŋlɔɖi 5 le. Pentecost ŋkekea yi ke míakpɔ le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ 2 kpukpui gbãtɔ yi amene. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ 2 kpukpui gbãtɔ yi amene. Emenyawo ya le. Eye esi Pentecost ŋkeke la ɖo la, wo katã wotsɔ tame ɖeka nɔ afi ɖeka eye kasia gbe aɖe ɖi tso dziƒo abe yaƒoƒo sesẽ ene eye wòyɔ aƒe si me wole la fũu eye aɖe mama wodo ɖe wo gbɔ le abe dzo ƒe aɖewo ene eye wòdze ɖe wo dome ame sia ame dzi ɖekaɖeka eye gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ wo katã taŋtaŋ eye wode asi gbe bubuwo gbɔgblɔ me abe ale si gbɔgbɔ la na wo be woaƒo nui ene. Amen. Amen. Esia nye kpeɖodzi sia ŋuti nu ŋlɔɖi si de blibo wu le Biblia me. Le Yesu ƒe tsitretsitsi megbe ŋkeke gbãtɔ, ŋkeke blatɔ̃ pɛpɛpɛ la, nusrɔ̃lawo nɔ lalam le Yerusalem eye ŋugbedodo siwo ku ɖe gbɔgbɔ la ŋu la va eme. Enye gbɔgbɔ la ƒe subɔsubɔdɔ yeye kura ƒe gɔmedzedze abe ale si nyagblɔɖilawo gblɔe ɖi ene. Kpeɖodzi geɖewo nɔ anyi be gbɔgbɔ la ɖi va wo dzi. Kpeɖodzi gbãtɔa, ya aɖe tso dziƒo, ya sesẽ aɖe tso dziƒo va le Hebri kple Hela gbeme la,
nya si gɔme nye gbɔgbɔ. Hã gɔme nye ya. Eya ta ede dzesi ŋutɔ be ya si le ƒoƒom sesie le gbeƒã ɖem gbɔgbɔ la ƒe vava. Ya nye kpɔɖeŋu na agbe, ŋusẽ ʋuʋu, ŋusẽ siwo katã nye gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe kpɔɖeŋu. Ɖoƒe evelia, dzo ƒe dzobibi. Kpɔɖeŋu dzoa hã ɖe dzesi ŋutɔ. Yohanes amenyrɔ ɖe tsime la gblɔe ɖi be Yesu Kristo anyrɔ amewo kple gbɔgbɔ kɔkɔe la kple dzo. Dzo nye kpɔɖeŋu na ŋutiklɔdzo. Ŋutiklɔdzo. Nu siwo ŋu viɖe aɖeke mele o. Tsɔtsrɔ̃. Nudzɔdzɔ eve siawo ya si nɔ ƒoƒom sesie dzɔ hafi Biblia ŋlɔ nusrɔ̃lawo be gbɔgbɔ la yɔ wo me fũu. Eya ta womate ŋu agblɔ be wonye gbɔgbɔ la ƒe vava ƒe kpeɖodzi o. Ɖoƒe etɔ̃lia, nuƒoƒo le gbe bubu me. Abe ale si gbɔgbɔ la na woɖe wo ɖokui fia ene. Nu si va dze le nusrɔ̃lawo ƒe gbɔgbɔ yɔyɔ megbe enye nyateƒe si wònye be wode asi gbe bubuwo dodo me abe ale si gbɔgbɔ la na wo ene. Yi ke míakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ etame ve kpokpoe amene. Nusrɔ̃la 120 ye nɔ anyi ye ma yi. Biblia gblɔ na mí kɔtɛe be gbɔgbɔ la yɔ wo katã me fũu eye wo katã wodze gbegbɔgblɔ bubuwo dodo gɔme. Kpeɖodzi si mekɔ le nya sia me nye nyateƒe si wònye be gbe siwo womesrɔ̃ kpɔ o dodo ƒe ŋutete nɔ nusrɔ̃lawo si. Le nudzɔdzɔ etɔ̃ siwo dzɔ gbe ma gbe dome la, ɖeka koe wobu be enye nu si kpe ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nyɔnyrɔ̃xɔxɔ ŋu. Gbegbɔgblɔ bubuwo menuƒoƒoe wònye. Ɖe sɔfiã bena egbegbɔgblɔ bubuwoa eɖo kpe dzi le Pentecote mega me. Fifia míakpɔ nɔnɔme alo enya le dɔwɔƒe agbalẽ me ke ne tegbe ɖe dzi bena ne xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la, gbe bubu gbɔgblɔ kple vovototo va nɔna enua me. Tita matasi enua nena yi wa dzi. Cornelio ƒe aƒe yi ke míakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ etamewo kpekpe 44 tsɔ yi 48. Nyahlẽ. Esi Petro gale nya siawo gbɔgblɔ dzi la, gbɔgbɔ kɔkɔe la dze ame siwo katã le nya la sem la dzi eye kuvia ɖo xɔsetɔ siwo tso aʋatsotso la me. Ame geɖe ale si nu va kple Petro bena woatsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe
ƒe nunana kɔ ɖe trɔ̃subɔlawo hã dzi, elabena wose bena wole nu ƒom kple aɖewo eye wole Mawu dom ɖe dzi. Tete Petro xɔ edzi gblɔ bena alo amea ɖe ate ŋu axe mɔ ɖe tsi be woagade mawutsi ta na ame siawo siwo xɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la abe míawo ke ene la o mahã. Eye wode se be woade mawutsi ta na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me. Eye woɖe kuku nɛ be woanɔ yewo gbɔ ŋkekea aɖewo. Amen. Amen. Wofia mɔ Petro le mɔ si gbɔ dzɔdzɔmetɔ ŋunu be wòayi Cornelio si nye Roma srafo megã aɖe ƒe aƒe me. Ewɔ nu ɖe eŋu, tsitre ɖe eƒe ʋɔnu dɔdrɔ̃ si nyo wu gɔ hã ŋu, elabena egaxɔe se kokoko be Yudatɔwo koe Mawu ƒe yayrawo ɖo, ke hã ekpɔ eɖokui le nyaselawo ŋkume eye wòtsitre be yase nu siwo katã Aƒetɔ la de se na wo be nagblɔ na mi. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ etamewo kpukpui 33. Petro de asi Aƒetɔ Yesu ŋunyagbɔgblɔ na wo kpukpui 34 tsɔ yi 43. Esi wonɔ nu ƒom la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ge ɖe ame siwo se nya la dzi. Yudatɔ bubu siwo kpe ɖe Petro ŋu la gbe le gɔmedzedzea me be yewomaxɔe ase be esia ate ŋu adzɔ ɖe trɔ̃subɔlawo dzi ŋutɔ o, yi ke míakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ tamewo kpukpui 45. Gake wo katã woka ɖe edzi elabena wose wonɔ gbe bubuwo gblɔm hele Mawu kafum. Dzesi sia na Petro hã gblɔ be ɖe míate ŋu agbe nyɔnyrɔ̃xɔxɔ tsi la na ame siwo xɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la abe míawo ke enea, yi ke míakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ etamewo kpukpui 47. Mía ɖe kuku na todzinɔlawo bena woate nɔ kpukpuiawo ŋlɔ da ɖe si ke be nukɔ wo ŋutɔ va hlẽ eye yi ke aɖo kpe enyawo dzi na wo. Esi Petro trɔ yi Yerusalem la, nuteƒe wɔla aʋatsotso siwo tsi afi ma la bia tso esi be wòagblɔ nu si dzɔ le Kaesarea le nyateƒe me la, wodo vloe, yi ke míakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ tame 11 kpukpui 2. Ele be Petro naʋli eƒe nuwɔnawo ta to emeɖeɖe me be esi medze nuƒoƒo gɔme la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ge ɖe wo dzi abe ale si wodze mía dzi le gɔmedzedzea me ene. Dɔwɔƒe agbalẽ tame 11 kpukpui 15.
Egado kpe edzi le nya siawo me be Mawu tsɔ nunana make na wo abe ale si wòna mi ame siwo xɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se ene le dɔwɔƒe agbalẽ ta ame 11 kpokpoe ame 9. Petro nɔ gbetem ɖe nyateƒe si wònye be Mawu tsɔ gbɔgbɔ la ƒe nunana na trɔ̃subɔlawo abe ale si wòna Yudatɔ xɔsetɔwo le Pentecost ŋkekea dzi ene. Susu vevitɔ si ta Petro ka ɖe edzi enye nyateƒe be trɔ̃subɔla siwo ƒonu le gbe gbɔgblɔ bubuwo me, eye esi wose nya sia la, wotsi anyi kpoo eye wodo ŋutikɔkɔe yi ke le dɔwɔƒe agbalẽ ta ame 11 kpokpoe ame 8. Paulo le Efeso yi ke miakpɔ le dɔwɔƒe agbalẽ eta ame 11 kpokpoe gbãtɔ yi ame 9. Egblɔ bena esi Apolo le Korinto la, eva me be Paulo to kɔkɔƒe nutowo me va Efeso eye wòkpɔ nusrɔ̃la ɖewo eye wògblɔ na wo bena esi miexɔ se la, miexɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la mahã? Eye woɖo ŋu nɛ bena miese hã kpɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe aɖe li o. Eye wogblɔ bena nu ka dzi wode mawutsi ta na mi ɖo? Eye wogblɔ bena ɖe Yohanes ƒe mawutsi dede ta na ame la dzi. Tete Paulo gblɔ be Yohanes de mawutsi ta na ame kple dzimetɔtrɔ ƒe mawutsi dede ta hegblɔ na dukɔ la bena woaxɔ ame si gbɔna le eyome la dzi ase, eyae nye Yesu. Ke esi wose esia la, wode mawutsi ta na wo de Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ dzi. Eye esi Paulo da asi ɖe wo dzi la, gbɔgbɔ kɔkɔe la va wo dzi eye woƒo nu kple aɖe yeyewo eye wogblɔ nya ɖi eye wo katã woanɔ ŋutsu 12. Amen. Nuŋlɔɖi si me kɔ ŋutɔ le mía si le dɔwɔwɔ woƒe agbalẽa ƒe akpa sia me le Paulo ƒe dzuta nyanyuie gbɔgblɔ mɔzɔzɔ me la, eva ɖo Efeso du aɖe le Hela afi si wòkpɔ Yohanes amenyrɔ ɖe tsi me la ƒe nusrɔ̃la aɖewo le. Paulo bia wo be miexɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la esime miexɔe sea? Woɖo eŋu be miese gɔ̃ hã be gbɔgbɔ kɔkɔe aɖe li o. Emegbe Paulo de Kristo ƒe nyanyuie la me na wo nyuie wu si me wotsɔ tsi de mawutsi ta na wo. Emegbe etsɔ eƒe asiwo da ɖe wo dzi eye gbɔgbɔ kɔkɔe la va wo dzi eye woƒo nu le gbe gbɔgblɔ bubuwo me hegblɔ nya ɖi. Míekpɔe le kpɔɖeŋu 3 siawo me be gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nyɔnyrɔxɔxɔ nye nudzɔdzɔ kpui aɖe si me kɔ eye
wodzɔna enumake. Le go etɔ̃awo katã me la, nu ɖeka kolia si gbugbɔna dzɔnae nye nyateƒe si wonye be yesia yi si gbɔgbɔ kɔkɔe la dze ame ɖekaɖekawo dzi la, wo katã wodo agbe vovovowo. Eya ta mieɖo aɖaŋu be gbegbɔgblɔ bubuwo dodo nye kpeɖodzi gbãtɔ ŋutɔŋutɔ si ŋu kakaɖedzi le, si dzɔna ne ame ɖeka xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la. Nuŋlɔɖi eve bubuwo le dɔwɔwo ƒe agbalẽa me ku ɖe ale si xɔsetɔwo xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋu. Mi kpɔ ɖe ɖesido le enyatɔ ya me la, kpeɖedzi nyi nuteƒe la enyi wobe wodo aɖe alo wodo gbe bubu gbɔgblɔwo, eɖewo wodo gbe bubu wodo aɖe la wogblɔ nya li, eɖewo lea wokafu Mawu eye eɖewo lea la wodo Mawu le dzi. Eɖe sɔfiɔ kɔtɔe bena no xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la, enu gbãtɔ si ke ɖe sɔfiɔ be xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la nyi egbe gbɔgbɔ bubu dodo alo aɖe yeye. Eye ne mi kpɔe do ɖesido la, emɔ vovovowo ne mi kpɔ Pentecote dzi la, wobe ezo ayaƒoƒo kutɔ eva ye wotɔ egbe gbɔgbɔ bubu dodo eye wokafu Mawu. Le Cornelius ma xɔme la, wobe wɔ nukɔ eke gbɔgbɔ kɔkɔe ge ɖe wa dzi la wɔ nukɔ wodo aɖe alo wogblɔ gbe bubu kple nukɔ wogblɔ nya li. Eye le Efeso la, wobe wɔ nukɔ wokafu Mawu, wodo Mawu le dzi. Wa eɖe sɔfiɔ bena gɔmeɖokpe si ke nyi no xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la nyi bena wola agblɔ ado gbe bubu si ke mekpla o, gbe bubu si ke meva susu me na o, enyi Mawu ŋutɔ ƒe gbe alo Mawu dɔlawo ƒe gbe la ela ge ɖe wo agbewo me. Ya ɖe sɔfiɔ bena woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔea la vavã, woda asi ɖe ame ɖewo dzi ye ame ɖewo do gbe ɖa eye ame ɖewo le se nya ye gbɔgbɔ kɔkɔe va wa dzi. Mawu le eɖokui si nu nke dzro ewɔna ŋutita kpui ɖe kpo la, mia eɖe sɔfiɔ bena Mawu ya elɔ mia trɔsubɔlawo tsã, elɔ mia trɔsubɔla gbogbo ɖe elabena munɔ bɔtɔ ɖe ne Petro le Yerusalem gã me o, munɔ bɔtɔ ɖe ne o. Vɔa eke va ɖe nu gɔme na wo, wose gɔme bena nu ko ne dzɔ le wo dzi le Pentecote dzia, edzɔ le wo trɔsubɔla tsã dzi, agbe bena Mawu melɔ wo me nyagboa. Ŋutita akpe na Mawu, ewe ke ne le ɖo to mi la, ba gbɔdzɔ. Ne subɔsubɔ wɔla de toa de ga la, ehia be gbɔgbɔ kɔkɔe la na su asi wɔ. Mi la te kpɔ kpɔwo nu bubuwo le vɔ la, mia tasi ŋuti le ku ɖo gamea ŋuti la, ma hle keke yɔ. Vɔa egɔme be ele dɔ ta ame nyi me. Eƒo nuƒo ku ɖo Samaria tɔ ko ni trɔsubɔlawo, wonɔ trɔsubɔsubɔ me ŋutɔ konka. Vɔa esi ke Filipo va gblɔ Mawu nya na wo la, wobe gbɔgbɔ kɔkɔe la ge ɖe woatsã wa dzi eye nusugbɔ dzɔ le Samaria. Sɔdze dzi la, miakpɔ eɖe tsã le Biblia me ne wòle dzi bena Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe na su esi la, ehiã bena Mawu si wɔ dziƒo kple anyigba la nanɔ kpakpli wo. Mama ne nya ɖe le asi wòsɔ kpe ne miayi edzi. Ine ƒonuƒo ku ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe xɔxɔ kple eƒe dɔwɔwɔ ŋuti. Biblia na mi nya bena gbɔgbɔ kɔkɔe la enye Mawu. Ye Biblia yɔe bena Mawu. Nyateƒe afi si ke Mawu be amewo yi la, abe Paulo nene, Petro ene, Filipo, ame sia ame ke mi se wa be ŋkɔ fifia. Biblia de fia bena gbɔgbɔ kɔkɔea eɖena Mawu be ŋusẽ ɖe go, eɖena Mawu be amlimawo ɖe go. Esi gbɔgbɔ kɔkɔe
le dɔ wɔm la, ame si ke womenya Mawu, womese Mawu be nya ɖe kpɔ tsã hã la, gbɔgbɔ kɔkɔe va wa dzi eye wodo gbegbɔgblɔwo. Gbɔgbɔ kɔkɔe na wo nunana si dena fiana bena ŋusẽ katãtɔ ele wa dome eye migba se fifi la tsã bena esi Paulo yi edubume la, gbɔgbɔ kɔkɔe ga de Mawu nyenye ɖe go, enana bena ne gbɔgbɔ kɔkɔe le afi ɖe la, ame sia ame nyana bena Mawu le fi ma to eƒe ŋusẽwo, to eƒe amlimawo, to eƒe nuwɔwɔwo. Gbɔgbɔ kɔkɔea enye Mawu, ewɔna ɖe sia ɖe, nu si ke Mawu wɔna la, gbɔgbɔ kɔkɔe ewɔnɛ. Ta ele veve ɖe abe Kristo tɔ nene la, mi la nya gbɔgbɔ kɔkɔe pe mi do la xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe eye mi la tati mia ɖokui bena ela wɔ dɔ to mia me, ela wɔ dɔ le mia dome. Mu ka be onye kplɔla alo leke o, gbɔgbɔ kɔkɔea ewɔna dɔ le afi sia afi, ele afi sia afi, ye wɔna mlima le afi sia afi, egɔm be gbɔgbɔ kɔkɔea enye Mawu. Enyo mia yi dzikpɔ tanya bubu. Tanya ya le gblɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe la kple xɔsetɔ la. Gbɔgbɔ kɔkɔe la kpena ɖe xɔsetɔ ŋu. Xɔname gbugbɔgadzi nye taɖodzinu gbãtɔ si gbɔgbɔ la wɔa dɔ be yaɖo le míaƒe agbenɔnɔ me. Ŋusẽ na agbe kple subɔsubɔ dɔ kɔkɔe. Kɔkɔe nye evelia. Be woakplɔ mi ayi ɖeɖekpɔkpɔ gbɔ. Ena xexea me ka ɖe edzi eye ke miakpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ 1:10 kpokpoe 8 tsɔ yi ɖe 11. Imaxlẽ. Tɔ de gbe le dzi na wo. Miakpɔ enya ya le Yohanes ƒe agbalẽ 1:10 kpokpoe 8 tsɔ yi 11. Eye dzi gblɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe dɔwɔwɔ ƒe akpa vevi aɖe enye be woabu fɔ ame siwo mekpɔ ɖeɖe o eye woaka mo na wo le nu vɔ̃, dzɔdzɔenyenye kple ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋu. Gbɔgbɔ la ƒe dɔ si bua fɔ ame la manɔme la, míate ŋu akpɔ míaƒe nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme kple míaƒe nɔnɔme si bu la adze si o. Eɖea nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme, ʋɔnudɔdrɔ̃ si nuvɔ̃wɔla la lalam kple ale si gbegbe míele adzɔge tso Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye ƒe dzidzenu gbɔe fia mi. Ahavelia, eɣea dzimetɔtrɔ kple gbugbɔgadzi vɛ. Gbugbɔgadzi nye dzidzi yeye alo gbɔgbɔme gbugbɔ gaɖo anyi. Eɖe mi menye le dzɔdzɔenyenye dɔ siwo miewɔ ta o, ke boŋ le eƒe nublanuikpɔkpɔ nu to nyɔnyrɔxɔxɔ si nye gbugbɔ gadzɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe yeyewɔwɔ me, yi ke miakpɔ le Tito ƒe agbalẽ 3 kpokpoe 50. Ena mi ame siwo ku le vodadawo kple nu vɔ̃wo me la gagbɔ agbe, yi ke miakpɔ le Efeso tɔ ƒe agbalẽ 2 kpokpoe gbãtɔ me. Gbɔgbɔ la na agbe. Ele Yohanes ƒe agbalẽ 1 kpokpoe 63.
eɖea mí tso nu vɔ̃ kple ku ƒe ŋusẽ me, ale be míate ŋu anɔ kɔkɔe, elabena agbegbɔgbɔ ƒe se si le Kristo Yesu me la ɖem tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la me, le Romatɔwo ƒe agbalẽ tame 8:2 me. Ena kakaɖedzi mí be míakpɔ ɖeɖe. Gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖi aɖase kple míaƒe gbɔgbɔ bena Mawuviwo míenye. Romatɔwo ƒe agbalẽ tame 8:16. Eye gbɔgbɔ la ɖi aɖase elabena gbɔgbɔ la nye nyateƒe yi ke le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ 5:10 me. Yakpɔe le 5:8 me. Be woado ŋusẽ mí be míanɔ agbe kɔkɔe. Efia mɔ mí yia nyateƒea me. Ele Yohanes ƒe agbalẽ tame 8:8. Efia nu sia nu mí. Yohanes ƒe agbalẽ tame 4:22. Míatrɔ akpɔ le 22 taflatse. Míatrɔ akpɔ le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ 2:22. Egbugbɔa agbeɖoa míaƒe ŋutilã kukuawo me, yi ke míakpɔ le Romatɔwo ƒe agbalẽ 8:11 me. Nya ame kuku gɔme enye ame si le ekute eye wòdo ƒome kple míaƒe ŋutilã ŋutɔ. Eya ta ŋugbedodo si le kpuikpui sia me nye be gbɔgbɔ kɔkɔe la, ne ele agbe le miame la, ana agbe, ŋusẽ, lãmesẽ kple ŋusẽ miaƒe ŋutilã ŋutɔwo. Gbɔgbɔmenɔnɔ nye kaka, nye kadede nyuie aɖe na wò lãmesẽ. Ena míaƒe ŋutilã me ŋusẽ dzina ɖe edzi eye wòana míaƒe agbenɔƒe na dzidzi ɖe edzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe la doa ŋusẽ mí hena subɔsubɔdɔ wɔwɔ, yi ke míakpɔ le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ 8:8. Yesu zã enya tsunami si me míekpɔ nya dzinamo tsoe le kpokpui sia me, si nye mɔ si wɔa latriki ŋusẽ. Eya ta gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ si le míame la na ŋusẽ si nana míete ŋu mía Kristo ƒe ɖasefowo. Xɔse ta kuku la menye ɖeko míate ŋu aɖi ɖase tso Yesu ŋu ko o, ke míeva zua eƒe ɖasefowo. Gbɔgbɔ kɔkɔe la doa ŋusẽ míaƒe gbedodo ɖawo. Yuda ƒe agbalẽ 8:20. Efeso ƒe agbalẽ 1:8. Romatɔwo ƒe agbalẽ 8:29. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ʋa kafukafu kple tadede agu. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ 2:11. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ 2:24. Filipitɔwo ƒe agbalẽ 3:3.
kpokpoe ametɔn. Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta amatɔn kpokpoe amewinyi tsɔ yi ɖe amewiasiɖeke. Yohanes ƒe agbalẽ eta amene kpokpoe blaeve-vɔ-ene. Gbɔgbɔ kɔkɔe la tsia gbɔgbɔ la ƒe kutsetse le xɔsetɔ ƒe agbenɔnɔ me. Galatiatɔwo ƒe agbalẽ ta amatɔn kpokpoe blaeve-vɔ-ve tsɔ yi blaeve-vɔ-etɔ̃. Gbɔgbɔ la ƒe kutsetse mate ŋu atso dzɔdzɔme amegbetɔ gbɔ o. Aleke ke woɖakɔ o eye aleke ke woɖaxɔ hehe o. Mawu ƒe nɔnɔme dzena le mía me ne Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la le agbe le mía siwo xɔe se me ko. Amen. Amen. Enyo akpena Mawu be gbɔgbɔ kɔkɔe ame dɔ da asiwo kristotɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunanawo la emi gblɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe kple xɔsetɔwo ƒe nu emi gblɔ fifia la edona zo mía me. Enana bena subɔsubɔ la like. Ela na bena no se nu ɖe gɔme le Mawu me. Ela te na be ela nɔ lãmesẽ dɔléle kukui vovovowo la gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe ŋuti be nanɔ lãmesẽ me. Ne leke wòle awɔe ɖo enuwo la zɔ nyuie ɖe la gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe eŋuti o. Enyo míasɔ egbetɔa ɖo teƒe sia la sɔ gbe ada asi ne mama ado gbe la nɛ. Eyo mi da kpe na ame ko kplɔ mi ɖo mi ƒo nu ƒo ku ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe kple be xɔxɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe kple xɔsetɔ la ƒe agbe ŋuti. Gbɔgbɔ kɔkɔe enye kpeɖeŋutɔ vavã na mi. Ta papa mi de akpe na o de ɣeyiɣia ta gaƒo nu ƒo ku ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti. Gbɔgbɔ kɔkɔe ke nye míabe kpeɖeŋutɔ esia yi ta. Gbɔgbɔ kɔkɔe mi gabiã so asiwo me bena wo ŋutɔ aɖe ɖokuiwò fia. Ana bena nusɔsrɔ̃ ya ne ba nye ɖeɖefia na ame sia ame. Eye ame sia ame na si se nya ya la na de dzesi wo ame gbɔnɔnɔ, na de dzesi wo ŋusẽ, na de dzesi wo dɔwɔnawo si kpea ɖe mía ŋu eye na kpe ɖe mía ŋu abe gbɔgbɔ nene bena mi ma tsi asi o ke boŋ míazɔ le Mawu be ŋkume eye míake ɖe nyateƒea ŋuti eye míabe xɔse na li ke le ɣe sia ɣi. Eye míanɔ agbe abe ame si ke woɖo tɔ kple vi kple gbɔgbɔ kɔkɔe. Papa akpe na o le Yesu be ŋkɔ me. Amen. Amen. Amen.